Danas spremamo posne kiflice, mekane i mirisne kao iz pekare. Samo nekoliko osnovnih sastojaka, malo strpljenja i vaša kuća bit će ispunjena mirisom toplih kiflica. Kvasac smo stavili u malo tople vode sa kašičicom šećera da nadođe. Dodajemo ostale sastojke, a to je 100 ml ulja, ostatak vode, potrebno je 500 ml tople vode, 1 kašika soli, najprije ćemo sad sjediniti sve ove sastojke, i 750 do 800 grama brašna. To ćemo polako i postepeno dodavati. Prebacit ćemo na radnu površinu, da malo ih izradimo rukom, tako je bolje. Ostavit ćemo ga, da odstoji 30 minuta. I evo testo je nadošlo, naraslo, malo premesiti i sad od testa pravimo loptice, formiramo kuglicu i ostavimo ovako sa strane. I sada ćemo svaku da rastanjimo oklagijom, bitno je da budu što tanje, urolati jednostavno, ovako, i stavljamo u pleh. I to su te kiflice, ubacimo ih u rernu, ove su slatke, ove su pola slatke, pola slane. Kiflice su mekane, pufnaste i mirisne. Ko može da odoli mirisu svežeg peciva iz rerne. Najlepše su naravno dok su još tople i tada nestanu, bar kod mene, brzinom svetlosti, ali čak i sutradan ostaju mekane i savršene, kao da su tek izašle iz rerne.